Ki nong rap ki bajuri bat imja na kunyang rendia na po kelon mathei hakitan Shaklang West Kasil District. Le kendu jing bat diaw mensim hadin bo kunyang pela ulawan ban linchop bat bamdu iki jingtung ki bakiju ai bam yu nyang rendia. Ki nong rap nyang rendia kate katan kila pen pau ko boong baka jingjulor kala long ko bajur bha. Bat kala pendu nong ru iki nong rap ki bari baju imja na unyang rendia kate katan. La ong ru baka jingwan linchop jong utek kunyang rendia om bakala wan linchop tang hakawe ke jaka lane hakalingkha. Rela jan baro kilingkha ki badan marjan saudong komta na kaliang jing kinong rap ki pha ka khubor chakatanat badai pej baki de ban one pej bat ban kner lem kilat jing yarap ban yarap shi kinong rap. Ni kinong rep ni singaw du nong ka basir khai namar ni kermentang ya kane pa yo jeng bam na po rep na po riang namar ni du nong hadu kata-kata poilen shop kine ki yang pa penjot ya kine ki jengri na po lingkha jonge ni singaw du nong hadu kata-kata lada la ban yarap ni kerpat sang ban wan pej kumno ngi ban kumno yangi ban yo yakane ka dawai ban penyap yakane sabar ngi umlasu ban penyap koi hadu banda umlongsu hadu banda penpej kembat hadu banda lewat siap ru umlongsu ban yeng ru umlongsu suaru nge nadu badang adit ngi palap hadu mentaru tang ba mentar piluan sok kini mungkin peling ru ha peling semlap nasami kabali ru semlap mai dai ni